F1 Rwanda twagarutse rero mumeze mutaho muri hose nizere ko ibintu bigiye bimeze neza. Hanyuma mbere yuko tugira ikintu icyo aricyo cyose tuvuga, reka mbanze mbisabire nyaboneka niba uje ukagera kuri iyi video at least sigaho akantu k'akarayike kamwe, comment no wayikubitaho cyangwa se ugasharinga, it's okay, ariko first of all like sibyo nubishobora ukubiteho na subscribe. Ibyo ni ibintu biba bitagoye, mba ngusabye kugira ngo nanjye mbone uko ibintu byanjye hari abantu bari kubibona. Hanyuma rero kuntu bimeze iyi weekend Formula 1 yari yageze aho bita Mexico rero ahanga Mexico mu mujyi wa Mexico mu gihugu cya Mexico, ariko mu gifaransa icyo gihugu bakita ngo ni Mexique. Tutatinze rero ubundi Mexique ni igihugu kiri munsi ya Amerika ho gatoya, batandukanywa nyine na leta ya Texas, ndatekereza ni Arizona nizo zifata kuri Mexico. Ukaba wamenya yuko ahangaha mu mujyi wa Mexico ni umujyi wa mbere ushaje kurusha indi yose muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, kuko uyu ni umujyi mu 1970 wari uhari abantu bakoresha imbunda, hibera mafia zicuruza ibiyobyabwenge n'ibindi bintu by'amadayimoni byari biri aho ngaho. Buriya abantu bazi ibintu ngo ba cowboys buriya bakomoka muri Mexico nanone, kandi ikaba izwiho nyine ibyo bintu byo gucuruza ibiyobyabwenge Mexico. Kandi kanabonye ngo nuko ngo abana baho ngo kuri Noheli ngo ntago bajya bahabwa gift. Iyo ngiyo ni imico y'abazungu, ariko twebwe se muri Afrika hari umwana uhabwa gift kuri Noheli? Reka da, ibyo rero iyo ntago ari fact iri sensitive niko ntekereza. Hanyuma rero tuhite dusimbukira muri Grand Prix yabereye Mexico, yahaje bavuye muri Amerika nk'uko bisanzwe. Max Verstappen niwe wari watwaye aho, akurikirwa na Lewis Hamilton wari wabaye wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu haza umwana w'umwongereza nawe uri mu bicu bita Lando Norris, buri gihe ahora ari kuri podium. Ubwo ngubwo yari yabaye uwa gatatu icyo gihe. Hanyuma bamanukiye Mexico iwabo w'umushoferi bita Sergio Perez, ariko bakunze kumwita ngo ni Checo. Sergio Perez rero yari ari iwabo nk'uko bisanzwe. Iyo umuntu ari mu mujyi w'iwabo uba ugomba gutanga ibishoboka byose kugira ngo urebe yuko watwara iyo Grand Prix, nutabishobora utwara umwanya mwiza ushoboka aho ngaho. Nuko rero byaje kugera ko Checo Sergio Perez usibye nuko ari iwabo, buriya famille izwi aho ngaho muri za Mexique, kuko se no mudepite mu nteko ishinga amategeko yaho, akaba n'umuntu mu businessman urenze iyo ngiyo za Mexique. Hanyuma rero ubwo birahageze nkuko twari twabivuze twiteze ko Checo Perez ari bugira akana akore wenda akagerageza kuza imbere, yagera imbere, kuko Max Verstappen ni uhora imbere akahita amushyiramo imiyaga agasa nk'ufrenyeho gato kugira ngo Perez abe yatwara iyo Grand Prix. Tukavuga tuti Perez araza gukora ibishoboka byose na Red Bull ikipe ye imufashe kuba yatwara iyi Grand Prix. Hanyuma uwundi muntu twatekerezaga twaravuga ati Lewis Hamilton amaze iminsi aza buri gihe ari uwa kabiri hano hantu, nawe ashobora gukora akantu hano. Nyuma nanone tukavuga tuti uyu Lando Norris umwongereza umaze Grand Prix nk'esheshatu adasiba kuri podium, nawe Ede na mugenzi we Oscar Piastri batwarana muri McLaren, tuvuga tuti nta wamenya abangaba nabo bashobora gukora akantu. Ariko nanone bakaba bati ntihagire umuntu wirengagize Ferrari n'abahungu bayo Leclerc ndetse na Sainz, nabo ni abantu bagaragaje yuko ibintu bari bubihindure anytime, dore yuko no muri qualifying bahise batwara imyanya ibiri imbere, umwe abo wa mbere undi abo wa kabiri muri qualifying. Bivuze ko ku munsi wa race nyirizina Leclerc agomba gutangira ari imbere y'abandi bose. Impande ye inyuma ho gatoya hari mugenzi we wa Ferrari, ku mwanya wa gatatu hakabona kuza Max Verstappen. Hanyuma ku mwanya wa kane hagombaga kuba hariho uyu nguyu Sergio Perez. Hanyuma ku mwanya wa gatanu hariho Ricardo, gatandatu hariho Lewis Hamilton. Hanyuma rero hanyuma tukavuga tuti byanga binoga iyi Grand Prix ya Mexico iraza kuba ari umuriro. Ku cyumweru rero birageze isaha nizuzuye nibwo bari bamanutse mu muhanda, aribwo amatara atanu yahise amyakiriza icyarimwe, bivuze yuko isiganwa ryagombaga gutangira saa nizuzuye mu kadomo kabisa. Ikintu cyabaye rero ni iki, nuko bagitangira batangiye bimwe abazungu bakunze kwita ngo ni drama, kuko Perez na mugenzi we Max bahise bacaginga bashaka
kuhita baca ku bashoferi ba Ferrari bari babatangiriye imbere, ariko Perez kubera umururumba na pressure nyinshi yuko yari ari mu rugo n'iki byose ashaka kubaciraho icyarimwe, bijya gusa nk'ibintu Hamilton yigeze gukora muri Japan ubwo yashakaga guca kuri mugenzi we Russell ndetse agaca no kuri Max Verstappen icyarimwe, ariko iyo ibyo bintu ushatse kubikora kuri ntuza ari bwisiganwa rigitangira byanga binoga ukora accident. Nibyo rero Perez nawe yashatse gukora, ashaka kudepasa abantu nka batanu icyarimwe, nta kindi byabaye rero nuko yahise agonga ku mapine ya Charles Leclerc, hanyuma ahita yisanga hanze y'umuhanda, isiganwa rye riba rinarangiriye aho. Ubwo isiganwa ryarakomeje nyine, ariko riza gusoza Max Verstappen ari we nanone utwaye iyo Grand Prix ya Mexico. Mwanya wa kabiri hazaho Lewis Hamilton, ndetse ku mwanya wa gatatu haba hazaho umuhungu bita Charles Leclerc wari watangiye ari uwa mbere, ariko kubera ka accident yakoranyeho gatoya na Perez biza gutuma imodoka yangirikaraho gatoya. We muri interview yavuze ko ubwo atari anakeka yuko yasoza irushanwa, ariko nyine byaje kurangira agize amahirwe ararisoza no kuri podium. Ibintu byari byiza cyane, ntabwo twasoza rero twirengagije akagahungu bita Lando Norris kari katangiye kari ku mwanya wa 19 gapangurira imodoka zigera hafi mu 10 zose cya 12, ku buryo kaje kwisanga isiganwa rirangiye ari aka gatanu konyine. Uyu nguyu nawe waje kuba driver of the day, Lando Norris niwe wabaye driver of the day. Hanyuma nyuma y'uwo munsi ukuntu ibintu byahise bisigara rero, Max Verstappen we kuri ranking we yahise abasiga, n'ubundi yarabataye cyane ko nk'uwa kabiri bakorana Sergio Perez urabona mutayemo amanota arenga hafi 240. Hanyuma Sergio Perez nawe arusha amanota 20 yonyine Lewis Hamilton, bivuze yuko muri ubungu bagiye kujya Brazil rero hariya bishobora kuvayo uwo bita Lewis Hamilton rwose yamaje guca kuri Perez. Bivuze ngo rero uyu mwanya wa kabiri uracyarwanirwa hagati ya Lewis Hamilton ndetse na Sergio Perez, bagomba kwishakamo umuntu uzaba wa kabiri. Hanyuma ubundi mwanya usigaye bwo n'uwa kane niwo usigaye uri kurwaniraho uyu Carlos Sainz unganya amanota 183 n'uyu nguyu Alonso. Aba bose ni Abespanyol gusa, Carlos Sainz we ni Umwespanyol utwarira Ferrari, Alonso akaba Umwespanyol utwarira Aston Martin y'Abongereza. Hanyuma abo nabo barayanganya, ariko inyuma yabo hari Charles Leclerc, hari George Russell ndetse hakaza n'uyu Lando Norris. Abo bose bariho bararwanira umwanya wa kane. Izo nizo bato zisigaye hano, kuko nta bato igikombe kigihari, kuko igikombe cyo Max Verstappen yaragitwaye. Iyi weekend igiye gukurikiraho bagiye kumanuka Brazil, Rio de Janeiro niho bazaba basiganirwa. Hari Rio de Janeiro ni wabo w'icyamamare kigeze kuba icyamamare bya Atari bitaga Ayrton Senna, akari icyamamare muri uyu mukino wa Brazil, yapfuye azize impanuka yo muri iri siganwa. Hanyuma yaho ariko aha muri Brazil akaba afata Lewis Hamilton nawe nkaho ari umwene gihugu wabo, kuko Hamilton nyuma yuko ari umwongereza yanafashe n'ubwene gihugu bwa hano bwo muri Brazil, nyuma yuko yaje kwideklara ko we ari umufana, kandi ko yakuze Ayrton Senna ari umuntu afatiraho nyine nk'ikitegereza, ari we nka role model wiwe. Rero bigatuma abona empathy y'abanya-Brazil cyane. Bivuze yuko ahangaha ubu tugiye kuhafata nk'ari nko mu rugo kwa Lewis Hamilton. Ubu ngubu tugiye kureka azakora, bivuga we yivugiye ko muri izi race enye zisigaye, ubwo imwe yavuyeho hasigaye 3, ko muri izi race 3 zisigaye agomba gushakamo win imwe, Grand Prix win imwe byibuze. Ubwo reka turebe Mexico iramujabutse, reka turebe Brazil ikiri bube. Hagati aho ngaho nibyo ngibyo, ibindi tuzavugana nyuma ya Brazil. Sawa, nyaboneka like na subscribe. Bye.